warung, ada bayarnya saya sekali ya. Ya, tuang sana di warung. Tapi datang dan bayar kopi jeung rokok. Itu bayar aja nah. Bayar. Oh, sebelumnya kopi di sekali bukan? Oh, ketempo. Apa daya usahaan ya? Oh, iya bujurnya. Eta bisa 5.000 hiji, 2.002 dari siapa sudah berapa gede jangan 5 juta. Enak deh, punya rengkene ke, rengkene kita. Besan awet mah pencolak kare. Besan awetnya nanti tati. Dari luar kan. Betul nanti kemarin. Kan sapurel. Bikin 5.000, bikin 2.000-an. Oh, bisa udah dulu. Kita kantung 5 juta. Ini kan mabok, enggak terlalu mabok deh kan. Mantap pas nuru kan itu yang di blok ini mau 5 juta itu di sudah coba utang. Begitu ini lain mesti berbeda ke era aja terus balikan. Kan bangsa. Itu nanginjom dia tang di sini mah. Ayang ngali orang budi kita ini. Kamu kenapa? Ngali. Dek anu duaan bisa. Dek anu patah. Panuju istirahat heula itu Pak Haji. Hah? Ah, menangnya mere jam ya kopi. Kagok ngaliwat. Kami di Curug Perak LNM sama Curug itu? Yang sah? Ya. Sejaman, masih membawa lah. Apa-apa. Oh, enak. Berpuasa ke sejarah. Jadi di kamera kok Amin tuh. Atau tidak itu rek kamera? Puntennya. Kan kudu mayar aja nah. Kan bae bebas ya, Mang. Ibu bebas. Enggak sami sendiri itu. Contoh anggo Pak Amin. Ini subretnya kopinya. Subrek. Tara mau rokoknya Amin. Ada terganggu. Oh, sama tuh ngabako lah. Oh. Ngan terus ngebako berangkat. Kemana
Pan kamari dia sian 2 liter. Mah itu tidak uang kudu dibuka heulanya. Atuh jadi tulu balikan kamari teh. Dua balikan kamari teh. Ayeuna mah ngamangpaatkeun anu ieu anu barokah. Bener. Ngamangpaatkeun barokah. Anu teu barokah mah bebaskeun bae. Mama jadi naon mah. Minta urangna dituangna sing halal. Tapi urang mah anu masihan anu henteu teu bae bebas. Bener. Hitung-hitung lain yang dan nyenak karena saku batur ieu mah hitung-hitung ibadah. Memanfaatkan judul nama bro ya Saha eta? tetangga bro Saha? Guru naon? si Tetangga teh. orang Kamin teh. tapi manehna apa lu tahu kan Rowas teh. Rowas Amin. itu air ruas itu harga beda ya tuh ini lagat itu Beda kumaha? sekarang pembaleng bilang barang nyempang itu ka urang teh parkiran teh nya jadi beres 1000 acan ngikeun bae urang bener rumah Asal nyopane. oh kudu nyopane nol bilang barang Heeh. kan Pak kayak teh bukan jutaan tapi ini ka batur Pak permanena kemalkeun bener Bener. tanya Pak Amin ya gaduh sametan ka Pak Haji kumaha can dibayar bae Ya, bayar sametan eta Pak Amin. Hah? Geus sabaraha sametan mong kaning? 20.000 Mahnya 20.000 wae. Pan kamari ge bensin 2 liter. bensin 2 liter Basa kamari di Rudi 2 liter geuning. jadi 40-an Basa naon deh basa di Mang Sarmin geuning. maka kudu sabaraha mah ya Kan sabaraha utang teh Pak. Pak Amin teh. ai Ai ingetna Pak Amin sabaraha sametan teh. Hah? Ingetna sabaraha sametan. bensin teh teh 2 liter teh 2 liter basa di situ Heeh. ya 2 kali 40-an ya tuh orang menghitung pan 1 liter 10.000 tuh 40-an oh wayahna heula tuh udah di ieukeun lain meuli bajarnya menang acis meureun dipasihkeun ka Pak Hajinya hati-hati Pak Dikiraha kayaknya acisna. hah Kayaknya asisna dikiraha. kumaha lam Sabtu aya apa gitu Pak Haji kadi Aya. mun menang mah sama salawe heula tuh ditung-tung heula ada meureun dibagi-bagi acisna nya kudu anu kanu di imah kudu nepi ka dieu kudu nepi Heeh. bener ayeuna 10.000 heula kan bae Boganya duit. lain urang mah bener launan bagi ya hati-hati ya pada di na YouTube aya Pak Amin parah ya Yang Ciparai. langsung sekali banget data terkenal Panayagan Pak Rahmat Eta teh. Panayagan Pak Rahmat bangsa Bawas Majiden Kamaludin Naringgul jadi kawasan Cianjur Selatannya Apalun ka Pak Amin? yeay Bapak Amin terkenal atau Bapak Amin dikaritakeun dina ieu urang ngabahas aja ngebahas karena itu teh jadi aja
pangkongan abdi tengah. Terus, maju terus. Kosong. Ya jangan maju. Kemari. Kemari 5. Can bebonangan. Kakarek ngisian si Ultraman tadi teh. Bensin. Kita doa ke Pak Amin sing sehat. Amin. Amin. Sing kuat nasihat acis di rumah untuk yang bara. Jam beli kopi nama. Tarik 1.000 2.000. Bener. Apaan oso? Pak. Pan tadi kah itu tetes dibayar ke warung? Bener. Atos. Yeah.